kedane pamiarsa sinareng sami riwawu kadiasa punika daging pangaksaman titian nimangkin caritani jagelantur margaya titian caritani ieu takucap mekadi lingih ide sang Ramadewa eri sesampuni wenten kemarin tengahin alas gunung kejemano inggian gunung sani jekeparanang oleh hide tanjawin tantios wantah gunung imawan sangka pindah kalaning punika wenten minekadi sang kapiraja Sugriwa wantaja sampun nampek rekide malinggih ring ida sang Ramadewa jejang kepisan kairing oleh para watak bojogi pamekaras punika para ambo para kalida sang kapiraja Sugriwa lana sang ari tansah kenaler ide sang Ramu wantah kesarengin oleh aring idane sang Laksmana mangiringan
pepasih arin ide sang ramu ide tanjawin tentios wantah sang taruna Laksmana makanami ya. Lancun sugri matur banema kaleki desang ramu maling iri kemaring tengah hinawaneni kaireng antuk banyak wonareni duke punika desang kapiraja Sugriwa wenten dabi ngatur idemi Siangi Sri Anarapati kadiasa puniki mung daging atur desang Sugriwa inggih daging mapidawet titiang ratu sang Prabu sani kasuk kapuji maring jagat ayo dia mangkin sani mangkin puniki nawenten raris sani jegumanti atur ningayang titiang majeng ring palunguh iratu turmaning mabuat pisan ini suaka sang Prabu mangken raresane patut kayun-kayune ratu tanjo enten tios wantah sajarone pidadab suwo karyane sane patut punika margayang ngaradi kereta gumantine prasida raris ngulati minekadi genah sani jekacepan mangdane side raris ne mangkin palunguh ratu ngarianin puniki kretek sidu bande bubut beci
naon mangdani jati prasida puput paripurna tur maning kukuh pisan iri kemarin tengahin segala margi Tanjewinten malih pemargi sanityosan wantah sejabung aryaning puniki kretek situ bandeni lamakane praside nyurjur puniki jaga aleng kepurane ratu wala kadiasa punika daging pawumuni desang kapi Raja Sugriwa kalau punika para watek kapi watek wenarane sampun nergi pada sayaga maka sami ya. Pisan buat pekenahan nyami gumanti ngarjak maga gebuk iri kemarin jaga alam ke negara ya ngungsi jagat alang kemi wantah jengamil puniki malih mangdane prasida wali mekadideni dia sida mangado ngepek patin mesah ide sang Ramadewa wantah jadi sang Prabu Dasamuka resolahnya
sang rewana pinakeratun jagat alangke setadeng ngamokin punika parisolasane kalintang Durbudi utawi Dursila pamekaas punika dedang maduhi pekayunan sanija kemah nyantos raris ngemandung utawi ngemlai banget Mahadewi dia situ kepandung punika rikalane itu wenten jenek maring tengah hinalas